Umukinnyi Lionel Messi ni umwe mu bantu bafite intimba n'agahinda nyuma y'uko abuze igikombe cy'isi na se umubyara akaba yitabye Imana. Uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa munani mu 2026. Uyu mwaka rero tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi, Messi n'ikipe ya Argentine bageze ku mukino wa final w'igikombe cy'isi ku nshuro ya gatatu. Ariko ikintu abantu benshi batamenye nuko se Jorge Messi yari arwaye ameze nabi. Umugabo wamubaye hafi akamugira Lionel Messi uyu munsi twese tuzi yari afite ibibazo by'ubuzima. Uyu mwaka rero usigiye Lionel Messi agahinda n'intimba bidasanzwe. Kubura igikombe cy'isi ku mukino wa nyuma utaravuzweho rumwe, hanyuma nanone ukahita ubura umubyeyi ukubyara ndetse wakugize uwo uri we uyu munsi wa none. Jorge Messi yitabye Imana ku myaka 68 gusa. Jorge Messi yavutse mu mwaka w'1958. Amazina ye ni Jorge Horacio Messi. Yavukiye muri Argentine kandi yakuriye mu muryango usanzwe woroheje, udakize cyangwa se ngukene. Jorge Messi yashakanye na Celia Kuchitini, babyarana abana 4 aribo Rodrigo Messi, Matias Messi, Lionel Messi na Maria del Sol. Se wa Lionel Messi rero yakoraga mu ruganda rw'ibyuma, ariko yari azi byinshi ku mupira w'amaguru kuko nawe yarawukinnyeho. Jorge Messi ni umwe mu bantu bafashije Lionel Messi gutangira kumenya umupira w'amaguru ndetse no gukomeza kuwukunda. Messi atangira gukina umupira w'amaguru, se Jorge Messi niwe wamubereye umutoza wa mbere, niwe wamwigishije ngo baro bayitera gutya, niwe wamwigishije ngo ugiye gucenga ubikora gutya. Aho yakiniraga rero mu gakipe ka Abelardo Grandoli, ari nayo se yamutorezagamo. Iyi niyo kipe Lionel Messi yakiniye ya mbere. Se wa Lionel Messi rero, Jorge Messi, ni umwe mu bantu babaye iruhande rwa Lionel Messi kuva kera cyane atarinjira no muri La Masia hariya muri Barcelona. Ibihe byose rero uyu mukinnyi Lionel Messi yabayemo byo kwamamara no gutsinda ibitego byinshi, inyuma ye hari umugabo benshi batazi, ari we Jorge Messi witabye Imana uyu munsi. Babanye mu bihe bitoroshye byo kumenyera muri Espagne. Messi icyo gihe yari akiri muto. Icyo gihe yari akiva muri Argentine ataramenya Espagne ngo bimeze bite. Muri iyi minsi rero Jorge Messi ni umwe mu bantu babaye iruhande rwa Lionel Messi bamenyera hariya mu gihugu cya Espagne. Iyo minsi bayibanyemo. Jorge Messi yabereye Lionel Messi representative ndetse n'umujyanama mu bikorwa byinshi by'umwuga. Yagize uruhare mu biganiro by'amasezerano, ubucuruzi n'ibindi byose bijyanye n'umwuga wa Lionel Messi. Muri uyu mwaka wa 2026, inkuru ya Messi na se yarahindutse. Uburwayi bwarakomanze kugeza isi yose ibimenye. Kugeza uyu munsi n'iyi saha nta burwayi buravugwa kuko umuryango wa Lionel Messi watangaje ko yari afite ibibazo by'ubuzima kandi ko yari ari kwitabwaho n'abaganga, ariko nta ndwara ya nyayo yatangajwe. Andi makuru rero yavuze ko Messi yakinaga igikombe cy'isi atekereza se urwaye wari uri mu bitaro, atekereza ku buzima bw'uwamugize Messi wa nyawe uwo munsi. Icyo gihe hari igitego Messi yatsinze ararira. Kira gitego Messi yatangaje ko bitari byo mu kibuga, ahubwo ko cyari kiri ku buzima bwe, personal life isanzwe yo hanze. Maybe birashoboka ko yatekerezaga kuri se urwaye. Amakuru rero avuga ku rupfu rwa Jorge Messi yakurikiwe n'ubutumwa bw'akababaro buturutse mu makipe ndetse n'inzego zitandukanye za ruhago, aho zagiye zihanganisha uyu mukinnyi w'igihangange Lionel Messi, harimo News Old Boys ndetse harimo n'ubutumwa bw'ikipe ya Real Madrid, Barcelona ndetse n'andi makipe menshi yagiye atandukanye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Argentine naryo ryihanganishije Lionel Messi kuri iyi nkuru y'akababaro. Jorge Messi nigize atsinda igitego ku kibuga cya Camp Nou. Jorge Messi nigize akina El Clasico.
ntiyigeze aterura igikombe cy'isi, ntiyigeze ahabwa barondoro, ariko uruhare rwe mu rugendo rwa Messi ntawarwirengagiza. Yari se umubyara, akamubera umutoza wa mbere wamwigishije gutera umupira, wamwigishije gucenga, wamwigishije byinshi mu byo Messi azi uyu munsi. Uyu munsi Jorge Messi yavuye mu isi y'abazima, ariko azahora ari umwe mu batumye isi isogongera ku mpano idasanzwe ya Lionel Messi. Rest in peace.